Sanibonani, ngiyabingelela ngegama likaJesu. Igama lami nguNompumelelo wakwaDlamini. Ngisindisiwe ngazana neNkosi uJesu. Ntambama nje ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga as i-EST Media, iThabani ST Media. Ngikubone kufanele ukuthi kuhle ukuthi mawucelile into kubantu ebese ungabe usanyamalala, ubuye futhi uzophana ngeupdate, uphinde futhi uzobonga. Sizokhumbula kusaqala unyaka abazalwana abaningi bengibone ngivela kwamanye ama-interviews futhi ngivela enkonzweni ngisho ama-statements by iThabani ST Media. Since uqalile unyaka ke bazalwane sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi usigcinile kwaze kwala. Awusho ukuthi ubaba uNkulunkulu mayesasigcinile usho ukuthi kukhona sasigcinele khona ukuba siqhubeke nokwenza umsebenzi wakhe. Siqala unyaka this year besine plan yokuthi besifisile kakhulu ukuthi senze istudio. Ubaba Dlamini angabe esasirenta istudio. Ngiyakhumbula ukuthi bengijwayele ukuba clear ngaleyo nto enkonzweni ngiveza ukuthi istudio siyasirenta out and siyabhadala per hour, per episode. So imali bephuma ephaketheni la kwaDlamini leyo. Sithe mangichecka i-bank statement ngabona ukuthi hayibo, yazi kulonyaka nje wonke imali yakhona iplazo minus 100,000 because per day kuyenzeka ukuthi ashuthe mhlasimpe abantu abawu5 noma enza ama-episodes ayi6. So uzobona-ke ukuthi per day mhlasimpe malini esiyikhiphayo la ekhaya for ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke, nanokuthi for nawe lapha ekhaya ukhona ukusizakala. Makusizakala wena nathi siyasizakala ngoba uyasuka umthwalo wokuthi siyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Okay, we were renting a studio esise Edenvale, esinye sise Montana. uNkulunkulu esenzele umusa ke bazalwane, sabeka kancane kancane. Ngizokhumbula kwamanye ama-episodes la khona kwesinye isikhathi uthola ukuthi ephaketheni akukho kahle bese washuthela khona endlini kwami. So mobona lama episodes njengathi abanama sofa a-navy, I think navy blue, yeah. Besuke sishuthela la endlini ngenxa ukuthi besifuna ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. But ke nginganti nje kakhulu ngifisa ukubonga isupport Nkosi yami iyamangaza kakhulu. Besingayilindele isupport esitholayo kinina bazalwane umhlaba wonke. Ngingabe nginomona, ngabe ngiselfish, ngiyacela bandla ningixolele, ngicela ukupointa kakhulu abazalwane abase Eastern Cape. KwaXhosa bayasupporta ngendlela emangalisayo. Uyabona lapha kuma comments ba active kakhulu abazalwane bakwaXhosa. Kanjalo futhi hayi ngoba lapho ngithi bona bangcono, but nje ngiyacela ukuba mention, they are very supportive. uNkulunkulu azanibusise bazalwane. Kukhalisa inyembezi ukusupporta umuntu ongamazi, ongakazi azahlangane nawe. So siyabonga bazalwane, siyabonga niyasethula umthwalo womsebenzi kaBaba uNkulunkulu. Sike sacela kubantu ukuthi siyacela nisisupporteni sizoyenza esethi studio. So uNkulunkulu emuhle bazalwane, sekuhlangene. Njengoba ngishutha nje ngishutha ngamakhamera wakwaDlamini, yonke equipment engishutha ngayo, even usofa engihleli kuona awase studio sakwaBaba Dlamini. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu aseze ukurenta out manje istudio, not unless kunesimo esiphoqayo ukuthi singashutheli endlini noma singashutheli estudio sethu, then ke sizophuma ke siyosirenta out, but not every day. Mhlawumbe ngaba into ka once a month, maybe ngaleyo episode specific ukuthi le asingeke sishuthele la, soyishuthela somewhere. So nje bazalwane sifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu ngendlela emangalisayo, nesenzele umusa ongandele bani. Engathi uNkulunkulu angangenelela emakhaya enu, uNkulunkulu angangenelela even kubantwana benu, abantwana benu bazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo ngenxa ukuthi bambone kunina. Siyafisa nje ukubonga kakhulu inkonzo esibe nazo, starting from inkonzo esiqale saba nayo
this year March, I think is March, eSoweto la khona kwakugcwele ngendlela emangalisayo bazalwane. Sine guest speaker ubaba umfundisi umkhulisi, sine guest speaker futhi esibili okwakuubaba uReverend Xaba. So siyabonga bazalwane, nasibonisa support emangalisayo. Kwakumanzi, imvula ina, sikhonzele etendeni kumanzi phansi, bathi abantu abadala bazalwane babehleli lapho, abanye beguqe lapho, abanye bekhonzela ngaphandle bephethe ama-umbrella kwi-overflow, inethi imvula. Inkonzo yaqala, ngiyakhumbula nje ukuthi asibheke inkonzo kwangabo 8 ekseni, inkonzo oqala ngo10. Masendlela ama-ushers asifonela ukuthi hayibo iy'tulo seyiphelile. Bazalwane, so nje siyabonga kakhulu. Inkonzo bazalwane bahlala babekezela beze kuNkulunkulu bazalwane. Inkonzo yazi yaphela, I think kwakulapha ngabo 6, but ukukhuleko lwabantu ngoba thina saba abantu bokugcina nje, usekuhambe wonke umuntu ehall, yithi sakhiya sabasho ukuthi akekho umuntu osemagcekeni njengamanje. Sahamba lapha I think kwangabo 8:30. So abantu belokhu nje bemile uNkulunkulu ebenzela umusa. Inkonzo yesibili esibe nayo yabaseThekwini eMkhumbane, nalapho futhi bazalwane, thank you so much for your support. Njalo mesokwenza inkonzo bazalwane, akukho la esithi khona hayi sine funding noma khona la mhlasimpe la sothola khona imali yokwenza inkonzo, isuke izophuma la ekhaya kwaDlamini. Inkonzo sokwenzela ezokwenza ukuze kusizakala abantu bakwaNkulunkulu. But ke kunabazalwane abavele nje bathi ayi nanku 100 rand, nawu 200, nanku 150. Bazalwane anazi ukuthi leso sandla leso sokusilula sihamba ibanga elide kangakanani. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. uNkulunkulu makanibusise, uNkulunkulu makabheke idingo zenu, uNkulunkulu makanibusise okuchichimayo. Saba futhi nenye inkonzo yesithathu esibe nayo futhi bise Soweto Dlamini Multipurpose Hall. Bazalwane, uNkulunkulu wasenzela umusa nalapha yana bazalwane beze uNkulunkulu la khona bekune guest speaker ubaba uChiliza, ubaba uBishop esikhonza kuyena, ubaba uButhelezi, bazalwane bobaba uMbatha. uNkulunkulu wenza umusa lapha kakhulu, abantu bakaNkulunkulu baphila. Into engithokozisa kakhulu kuzo zonke lezi inkonzo esiba nazo, ngiyabona ukugcwala nokuthi yonke into ibe successful kahle, konke into ihambe kahle, but into okuyiyona imandate esenayo ukusindiswa kwabantu. I'm very happy ukuthi ayikho inkonzo esike saba nayo bangaba ngaphezulu kwa10 abantu abamukela uJesu. Malihamba ivangeli. Uyayethi ubaba Dlamini ke yena umfundisi ongana location onganabandla. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, engazi ukuthi noma uze enkonzweni ungamema nalowo wamakhelwane ombona ukuthi uyamdinga uJesu. Bazalwane sekulate manje uJesu uyabuya. Engazi ukuthi kuba noma yipi inkonzo ongayi-attenda, mema noma imuphi umuntu owaziyo ukuthi lo muntu mayengathola uJesu impilo yakhe ingashintsha. So bazalwane siyabonga kakhulu, siyabonga nabo bonke bazalwane abamukela uJesu. Advise ukuthi abacingi ibandla eliseduzane elikhuluma le language asuke ekhuluma naye, ukuze umuntu ezokhulisa umuntu wakwamoya, angahlali ekhaya, angenzi into yokuthi hayi mina ngikhonza online. Lithizwe likaNkulunkulu ningakiyeki ukuhlangana bazalwane, kuyakukhulisa kakhulu. Kunezinto engama challenges obhekana nazo ukuthi uma uhlangene nabantu ethi uma uxoxela nomunye umuntu nothi ukuthi mhlawumbe uhlambuluke, cha, mhlawumbe uxoxa nje nomunye umuntu, nomunye yaxoxa, uyabona ukuthi hayi man kuyaphileka, we understand. So ngiyafisa bazalwane ukuthi ungahlali ekhaya, thola ibandla eliseduzane ozokhonza kulona. So siyambonga nje uNkulunkulu bafethu ngomusa asenzela wona. Ngibuyele back endabeni yestudio. Istudio bafethu ngesino. Istudio nje seThabani ST Media ngesakho, noma inini mawuza ukuthi kunento uNkulunkulu ayibeke kuwena, noma kunento uMongcola kambulele yona, noma unobufakazi, noma kunesiphiwo ofuna ukusikhonza ngaso, ofisa umhlaba wonke usibone, don't hesitate. WhatsApp inamba kaBaba Dlamini ethi 078 8417844. Lapho ngiyanicela bazalwane, senda i-voice note. Mawuzokhona ukutype noma mhlawumbe ungakhona usenda i-voice note, mawutype, type indaba yakho yonke. Nje isibonelo,
Sawubona Baba Dlamini, igama lami nginguNompumelelo ngwakaDlamini, nginobufakazi engifisa ukuzobuthula e-studio sakho. Ngokwendawo ngiseThekwini noma ngiseGold noma ngikuphi. Ngiyafisa ukuzothula istory sami mhlawumbe just nje umbrief nje noma 2 minutes kuleso story sakho. Hayi, nginobufakazi ngendlela engikhule ngayo, ngikhule ngihlukumezeka kakhulu, ngingamazi ubaba, ngamukela uJesu ungisize la nala. Mhlasimpe kunento engihluphayo engifisa usizo. Mhlasimpe umphakathi mayengabekwe emphakathini le ndaba. Mase sibaningi sesihlanganisa amakhanda, ukhona mhlasimpe umuntu ongashiya i-comment ngithola ukusizakala. Siyacela bazalwane nizeni ukhulu umsebenzi kaBaba uNkulunkulu, noma ngabe ukuphi, useThekwini, useGoli, useCape Town. Bazalwane, ungasho ukuthi hayibo uBaba Dlamini usePretoria, mina ngiseThekwini. Kunabazalwane abagibela amabhasi besuke Eastern Cape, abasuke eCape Town. I remember nje umama engangilele naye la endlini wayesuka eCape Town, wagibela wahamba ubusuku bonke wafika ngala ekseni, waphumula ngalala naye kulobo busuku lobo, savuka sa driver saye studio, qedwe ku-studio wagibela ibhasi wabuyela emuva. So bazalwane, awukwazi ukuthi ngoba nakho ngikude mina. Bazalwane, please, umsebenzi kaNkulunkulu mawukhule, ungavaleleki ngaphakathi uhlele ekhoneni lakho wedwa until uzufa. Kanti bakhona mhlasimpe abantu abangasizakala. Baningi abantu abeze studio bazoshare into ezibahluphayo, basizakala namhlanje. Ngingamention abantu ngashonelanga ukuthi ubani wafika wasizakala ngani, ubani wafika. Angifisi siye lapho, but nje I can assure you ukuthi mawufikile sizokhuleka nawe. Mawukuthi into mhlasimpe indaba yakhe idinga ama-lawyers, sizoconnecta nabantu abazokusiza. Kanjalo umbukelo osekhaya angaba nosizo, uNkulunkulu ambusise. And also enye into engifisa ukuyibonga this year esiqalile, indaba yokulula isandla ngama-grocery kulama families esibona ngazi ukuthi they are lacking one thing or two. So konke lo mali bazalwane thina ngeke size sibe nayo. Yonke lonto ivela kunina bazalwane. Ngingazi ngabala ema-families are more than 50 this year esikhona izinto yakhona siqale lapha ngabo July. Khona nje kunomunye indawo la informal settlement eMkhukhu khona la ePretoria. Bani Park sefile angazi Bani Park sengikhohliwe indaba yakhona, Princess Park. Yes, saya lapho ngapheka ekseni, ngavuka ekseni ngapheka isopo le tomato soup la endlini lagcwala u25 liter webhakede. Sahamba sawuthenga izinkwa, sathi nje one person one loaf ne cup yesupu ne-fruit nama-sweet for abantwana. Sathenga 100 bread. Bazalwane, safika lapha samisa imoto, sadla sa-enjoy breakfast nabantu. Bazalwane, sadla kwaze kwasala, sesihamba simisa abantu emgwaqeni ukuthi nasi isinkwa, nalisobho, nanti fruit, nanku usweet ephathela abantwana ekhaya. uNkulunkulu bazalwane usivulele iminyango, nani futhi uNkulunkulu univulele iminyango ngalokho kulula isandla. Sangagcina lapho bazalwane ngo-August sahamba saya eKagiso lapha yana sathenga ama-food parcel. Lapho ke sathenga khona ama-food parcel ku-5 kg wempuphu, amafutha, uplastic ogcwele ama-veggie. Bazalwane, soap like kwi-grocery. Bazalwane, abantu bakaNkulunkulu bakhona ukuthi balale kukhona abakutholile from EST Media. So konke lokho bazalwane kuvela kunina. Lawo bantu laba I think babe u24 ama-families sakhona ukuthi silule isandla kuwona bazalwane. Hayi ngoba sinemali, but umnikelo wakho lo 50 rand, lo 10 rand, lokho join membership yeThabani EST Media, yikho lokho kwenza ukuthi sikwazi ukulula isandla nathi bazalwane. So siyabonga kakhulu. Saphinda futhi sapartnershisha nelinye ibandla eliseKagiso kuthiwa iseBeraka bazalwane. Sike sakhonza nabantu abazalwane sahlala that side. They are very good, bayamazi uNkulunkulu futhi bayamhlonipha uNkulunkulu. Bebehambise nakhona ama-grocery kwenye indawo ekuthiwa I think iseSlovo. Yes, alula nje isandla thina sangakhona ukuphumelela ngenxa yomsebenzi. Hayi bazalwane, sathenga ama-food parcel kanye nabo base bayahamba ke bana
abantwana bawahambisa lawo ma-food parcel. uNkulunkulu nje wenza umusa. Kunama families from Mamelodi sasibathengela ama-grocery for 3 months bazalwane. uNkulunkulu lokhu ngikuvezela ukuthi bazalwane ubone ukuthi umnikelo wakho uvelaphi. Hayi ngoba mhlawumbe sifuna ukuveza amandla esinawo, no, senzela wazi ukuthi uma ufaka lo 100 rand, ma ulike ivideo, ma ukhomenta, uyazi ukuthi awenzeli ifamily yakwaDlamini but wenzela lo wabhuti olala ngaphansi kwebridge, wenzela le family ehlala emkhukhwini njengoba kunemvula kanje othola ukuthi bantante emanzini. Bazalwane ngelinye inyanga uyonisherela ubufakazi lapho esidlule khona. That's why we care so much. That's why singafuni ukubona umuntu eswele sike sahlala nathi emkhukhwini. Ngento yokuvuzelwa amanzi sime ngenyawo siphethe abantwana kanje siyayazi ike yenzeka nakuthina sihlala khona permanent ingekho indawo yokuhlala. So siyofakaza ke ngelinye ilanga. So nje bazalwane impilo siyayazi. uNkulunkulu usidlulisile emeni esidlulisela ukuthi wena naloya mhla esesimeni sikwazi ukusunderstanda, singamniki ivesi ukuthi hayi uNkulunkulu uyokubusisa, hayi uNkulunkulu uyokubheka ekubeni ukudla kugcwele ifridge ngingakwazi ukuthi ngiphake ngithi asidleni makhelwane bese siyakhuleka uNkulunkulu bese yambusisa ke. Sangagcina lapho bazalwane sisaqhubeka last nje besiye kwenye indawo bengikhohle indawo zala eGoli la khona besiyosiza omunye umzalwane futhi nakhona samphathela igrocery nabantwana. Bazalwane baningi abazalwane ababenefitayo kwi-ST Media, kodwa kakhulu esikubongayo ukuthi abantu bayamazi uJesu, abantu bayamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yabo, because lento ayipheleli la yokuthi sisizane ngama-groceries, sishare izitori, senzeni. Sifisa ukuthi kube nomuntu ekhaya othi mayebuka i-podcast abone ukuthi uJesu khona uyaphila. We have families amukela uJesu ngenxa yokubuka i-podcast. Kunomama osengwavuma senginikhohliwe isibongo sakhe okade eyisangoma eyisangoma stress enamathwasa, wamukela uJesu ebuka i-podcast bazalwane kushunyayelwa. Kunomunye umzalwane eshare ubufakazi bakhe nje, I think episode yakhona izophuma soon. Naye obuye ekuthwaseni owamukela uJesu wamshumayeza yena ezindlebeni ebukela i-podcast, wathi nje ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngalawo mazwi wavuka ekseni ngakusasa wacinga ibandla eseduze, wahamba waya khona wafika wamukela uJesu. Namhlanje ungumzalwane usindisiwe, uyakholwa because of lo msebenzi bazalwane. How I wish ngabe soshayela izandla, sishayela uNkulunkulu izandla, udumo lonke lungolwakhe. So bazalwane qhubekani nokusupporta uNkulunkulu muhle, siyabuyisela ebantwini. Abanye bazalwane abafisa ukusupporta makudlala ivideo, please ungaskiphi ama-advert. Ngiyazi ukuthi vele abuya aphazamise ama-advert, so salalele kamnandi nansi i-advert, kodwa nje siyacela bazalwane ubekezele nje lo 1 minute lo 30 seconds ungayiskiphi i-advert. It's another form of support, yes. And also ivideo mayingena you like, you comment, bazalwane usho ukuthi usibukela kuphi, and also you share. Ebese okunye bazalwane lapha uma uvula ipage labaMdlamini kunale nto ethi join, uyapressa lelo button leli zokufuna ama-banking details. Lapho bazalwane indlela onikela ngayo uma ujoin lapha to be a member of i-channel ukhokha I think u-29.99 uqala ku-29.99 imali yakhona, kuye khona u-59 rand, khona u-70 rand, khona u-100 rand, kuzoya ngamandla akho imali le oyikhokha once. But uma ufuna ukuqhubeka ukhona la futhi oklikha khona ukuthi ufuna ukuba i-member for 3 months or for 6 months, so njalo lo mali izoba debited kuwena. Uma ungafuni debitwe na the following month futhi ungahamba futhi uyojoina futhi unikele ngalo 29.99 wakho, izokufuna nje ama-banking details, ama-banking details wakho uwafake lapho, i-card information yakho uyifake, and then abakwa-YouTube bese bayayithatha-ke lo mali. Iyona mali esiqhuba ngayo umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane, and i-channel ikhule kakhulu. Please ungabukeli i-channel ungasubscribeile,
just press nje i-button lela ka-subscribe, ngalokho uyobwenza omkhulu umehluko emsebenzini kaNkulunkulu. So siyabonga bazalwane, uNkulunkulu makanenzele umusa, uNkulunkulu makabe nani, ungasabi ukufona futhi ucela imkhuleko bazalwane. Siyifemeli lithi izwi kaBaba uNkulunkulu, thwalisanani imithwalo bazalwane. So nje abanamandla mabathwalisa ababuthakathaka, kanjalo nawe kusasa uyoba namandla uthwalise mina sengibuthakathaka. Lento iyashintsha, asingajajane bazalwane. Uma ubona ukuthi umzalwane khona lapha ahluleka khona, kuhle ukuthi noma umkhuze ngothando. Ungabe usumkhuzela ukumkhahlela aphume ngaphandle umbusweni kaBaba uNkulunkulu, ngoba sonke i-aim, i-goal i-one ukuthi simbone uJesu, siyibone inkosi emanxeba nxeba ngenxa yempilo zethu. Ngiyabonga kakhulu, mangaqhubeka la sengiyoze ngisho okungayikho. uNkulunkulu makanibusise, anenze kahle. Thank you so much. Remind abazalwane inkonzo yokuqala unekozayo nomhla ka-31 January lapho amfundisi. Okay. Sengikhohliwe. Sinenkonzo yokuvula unyaka ingoJanuary. Mkhuleko nje bazalwane obusemini ngeSaturday nge-31 January izobe eSoweto iNkangala Primary School, Inkonjane, yes, Inkonjane Primary School Soweto. Ngizoshare post Middleland ezol 6. So inkonzo nge-31 January eMidlands Zone 6 eSoweto. Isikole iseNkonjane Primary School. So iyaqala nge-31 January usuku oluyi-1, izoba Saturday ngosuku oluyi-1 kuphela emini, ezoqala nje kuseni ngo-9 iyoziyophela ntambama mhlawumbe ngabo 3-4. So lapho ukhona ubaba ezivinqumalo owaziwa kakhulu eThekwini ngendaba yomthandazo. Uzobe khona futhi ubaba umpostoli uNdaba wangapha eGoli bazalwane, uyashumayela ngendlela emangalisayo. And also nompostoli uMbatha siyamazi kakhulu, ujwayele ukufika ama-podcast owaziwa kakhulu futhi naye uNkulunkulu umsebenza kakhulu kwinkonzo ye-deliverance, ye-healing and deliverance. So abantu abaningi bayasizakala kakhulu ebandleni lakhe. Nabanye ababuka ama-podcast ithola ukuthi umuntu uyafika eGoli noma uyafika ePretoria akazi ukuthi kumele akhonze kuphi. Baningi abazalwane abakhona kulela bandla bambone khona la kwi-podcast yethu, so they are safe, basendlini kaNkulunkulu kuyakhonzeka. So inkonzo bazalwane izobe lapho, akukho esinithembisa khona, asithengisi thina amanzi, asikholelwe entweni eziphathekayo, sikholelwe egameni likaJesu uNkulunkulu ophilayo. So bazalwane nalapho yikho nje sobe sihlangene ngakho ukuzokhonza uNkulunkulu ophilayo. So siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makanibusise bazalwane, nisayinikelela futhi inkonzo, nisayixhasa ukuthi malihambe ivangeli. Nansi imali thengana amanzi okuphuza for ingcebo kaNkulunkulu, nakho ugcwaliselana kwi-sound system, nakho ugcwaliselana ukugibeza inceke kaNkulunkulu ezobe izoshumayela. So bazalwane siyabonga kakhulu, uNkulunkulu makani busise, akugcwalisele konke enikudingayo. I love you. Bye.